Kumbhalo kusemsebenzini emphantweni kodwa kimi kaSathane esihogweni ngiyaminza kusemsebenzini emphantweni kodwa kimi kaSathane esihogweni ngiyaminza ngibhala lenkondlo ngihlele ekhaya ngiqhatha usizi wangixoshisa uqhatha ingane zabantu emsebenzini uyapheka uyathulula eqinisweni ukuvuka nokusebenza kakunzima abantu esisebenza nabo abasithwe sijoka uzuzonda umsebenzi ngenkathi sivukela ukuzozama impilo zethu abanye bavukela ukumosha impilo zethu emsebenzini ngoba emsebenzini ufika ungawazi umuthi bekugadle ngezichitho uzufunda ukuvika nokuphinisela ngoba emsebenzini bathi bephindele ezikoleni abanye bezama amathuba angcono bezithuthukisa naye uphindela kugobela yofuna imithe engcono yokuthakatha ingane zabantu ezibolisa inyawo ngoba emsebenzini uvika umona uvika inzondo uvika idliso uvika ubuxoki engabe nivikela umsebenzi ugcina usuvika abanye abasebenzi ozakweni isimanga semsebenzini emphantweni kodwa kimi kaSathane esihogweni ngiyamenza kulaba basebenza ezitolo zokudla beshaya ithili banokuntshontshela imali laba abayibalayo njalo ntambama udadewethu uyashoda uhleka yedwa umambani ingane zabantu zibizele office zothetha amacala ezingawazi zisayine nezincwadi zesexwayiso kwesinye isikhathi ziphelele nayitoho omunye akawazi umsebenzi akanazo zeziqu kodwa usewumphathi angithi waqashwa ngokwepolitiki afike emsebenzini edakiwe halova inyanga yonke ngeke axoshwe angithweni uyiqabani elinye iphutho ngalenza ukuthandana nomuntu enisebenza naye kuba mnandi khona manisaqala ukuthi kuphetha kabuhlungu kanti anibi nazi izimfihlo indaba zeni kube zenkampani yonke kanti mase kuphelile kuphela kabuhlungu kanti mase kuphelile usukusuza khela isitha saphakade esizolwa izimpi zothando sisebenzisa umsebenzi ungazulahlekelwe nayitoho ngenxa yenkanuko omunye nezikhundla ezilinganayo naye kodwa njalo mayinikeza umsebenzi yena unikeza wena angayithi kuxuku baphathi ukuthi uwena bufukuza anconywe ngezithukuthuku zakhe azakhushulelwe ngisho esikhundleni ngoba emsebenzini mawuxoxelwa indaba zabantu ngathi ungangafakaza ungababaza kuphela ngoba sisala nawe mafethu ngizolukhuluma iqiniso kunzima ukungasebenzi kodwa kunzima kakhulu nokusebenza endaweni engenakho ukuthula uzuncamele khona ukungasebenzi kusemsebenzini emphantweni kodwa kimi kaSathane esihogweni ngiyaminza bafisa ngisho kuye kumsebenzi odadewethu abancane angithi washelwa umqashi wangamqoma manje umsebenzisa kanzima ukuze phile kahle emsebenzini kuzomela embathe naye isimanga wobaba abadala basebenzisa izikhundla zabo ukuphakela inkanuko ngodadewethu abancane abafisa ukushintsha isimo ekhaya ngoba emsebenzini nokuzendela ukuthi uyazimisela kuthi uzenza ngcono abanye badala bakuzondela ukuthi umncane bathi ngeke bephathe ingane elingana nezingane zabo kade bona bafika awazi ke noma ufela ukuthi umncane noma ufela ukuthi kulesi sikhundla kusona babe nesifiso sokuthi kungena izingane zabo kwangena wena ke ngebhadi manje usuthwala amazondo ngoba nabantu abancane abanezikhundla ukuthi uneziqa ukukunikeza ilungelo lokuthi ungabahlonipha abantu abadala omunye unolaka ekhaya angithi uthwele kanzima emsebenzini agcina khipha isibhongo ngokuhlukumeza umndeni wakhe ungavuma umfowethu ukususiza lasemsebenzini likuphendula ibhubese ebantwaneni khuluma ndoda udliwa yini kusemsebenzini emphantweni kodwa kimi kukaSathane esihogweni ngiyaminza emsebenzini ke kubanga ukuthi kungani sihola umholo wodwa wena ube nezinto esingenazo ugcina ufela ukuthi imali yabo bayayibhubhudla wena uyiphatha kahle bafethu sizosebenza noma sizoqhudelana lana makudliwe enkantini bahlekisa ngezikhaftini zethu thiwa siphatha mazambane ngasuhlekisa kanjani ngokudla komuntu ongalazi nosizi lakhe nalowo mazambane kumele ugade ushefu ngoba emsebenzini unokunyanywa umuntu ungazi wamenzani kanti wangena esikhundleni akayesifisela umngani wakhe manje njalo mayibuka ubuka umuntu waphuca umngani wakhe iqathe emlonyeni kusemsebenzini emphantweni kodwa kimi kaSathane esihogweni ngiyaminza kusemsebenzini emphantweni kodwa kimi kaSathane esihogweni ngiyaminza ngoba ngelinye ilanga emsebenzini kuyomela ke kuvalwa ama-office kudilike nabaphathi phezulu kuvulwa isikekela nje sizwana amandla mhlambe ngelinye ilanga ziyohloniphana nanko umbhalo ngokukaGubhela chapter 1 verse 1